Abusia mami sama wakwa bebiem efambra emergencyghanamovementtv eso. Enenso sene oboade e de ye nkwache ye ndebia na nenso de ache ye. Ntine wose ye de yetwa ye nyuma so. Nenne no. Mami bi di na asem aba na asem nyina ene se ohia owura bi amode aware asem to nenim. No kache ne se ansa no be ware no. Gise wawo ba bema ama na ansana wa ye no ho ade. Na ampa nyame ya dom mami ewo babema ede ma papai ewo ma papai esuban asesa adanti na papai esuban asesa oso pe babema na mawo amawa ase sisi adan biem o haw pa enesen papai esuban asesa ama mami chese mami ya na ebre ehwa akolai ahohwe aba by mami ne frɛ papa na onfa enti mumie nkohwe na enti a papai oso pe babema na mami yawo bia ma na afi ofra wa wonfa mumie nkohwe video no wenim kakrapa e pacho wudin pacho frɛ mami frema oba frema te hene pacho me oginyase anopa wi frema anopa de beko nishia Mr. Isaac mama yenkwa Isaac owusu ansa oginyase no me ye aduane ton to oba bedidi ma do pasa muto ni mama odaroma meti ase ti ya wo no ma opia me ne na ntena nche be month ni mu kono na me period mai pa mo be 5 times na me period ma na me bona manie sadam pa cho mi nya me period no so obi ana omoja aso ate ebeba nti mampa cho afi o sho ameka ni serious no eno okache mi se ne yansai no na me se da bi menye mi sha sa timini mewo mo se ne obewo dia ene ya menye scan fa ma onko hospital obewo dia ne menye scan ma onfa onko hospital ma sa aya ne sa agolo afi wa ma mi nchen bi ma kopem sa able ya mediawo anya fi ne mebuso me nkunu nyina wa mu ya me hu ni hu ne da pem sabre ya fra no so on kasem papa bia nkyere me ti e ma me ba yale me wo ye no me ba yale pa ma ama o me na jubi me da ho makoma ma ho meti ti na me pene sa na be ma ba kwa am ne wo valanda obebo me pem sa ma bia na me fa onko hospital ma kaple ni ho se ya na me se kwajo de twen kakra to me kakra afa na jo be wan mo na me we flashing me ko we ya papa ya no wakate no no flashing no wakate no na me say papa yo be so de me life di agola na ti ade cha no pa de me fra ne ke kan sam kire ne pa se me o ka se me hu ne so be ma da na o mama me yale na afa na pa se fa me kakra o sa flash me se me na me fra no me hu ne so be ma da na papa bo me bo no ama se obo ni nyina teko tole tro kra so onfa so kra ampo eche me strong ma me ntsa me ba benwunu me ho pa na me de ya wo cancer asem ne ede kire no ti ma mpa cho na tasa me tuma ni anto ba bia nti mpasa mo ba na me de ba tuma na ma daro ma me nim de mutumi ye na mo mfre no na o me hwa akra ne ma me de me nye ne hwe ka bia ma bo bia no me ne ba onfa ne fi na ekoi de o me hwa akra no e ma me pacho me ba ya no pe de kwanso boko okay oba frema me da se papa na bema no wo se fa na Isaac owusu ansa wo ye adwuma ben pacho so ya ha benro o se wo ye ana wonim se wo ye o ya ha benro na owo kontase ya se adwafo ona no so ye no me de me na ntena ye na nchenti o ka sa membra oba manti mi anko baby a wote no ni fie manko ho wono asiri fie na ase no han ma me pacho ni de menim oba me ho na wan hwehwem pacho debi modaro baby a wote no wonim anya me na nka na bushia akora wonim wo bia wonim kura wo free so se wo free konta ase se wo de wote ye na dwuma wonim ayam fonso pa na edro na wose wo ye no wo mu ye edro to wo yi bia na se wo bi opa wo wu ko ni fie a
na wa mu aduro kokɔ aduro wu ko ne fia ye wasafo ni bi ho so ono anu o won kola e won na ase se yesa no efra me na na bo na mane ma o tresi se me de miska se me nim be ho no nti ofra na damfo bi wo ho ma mai no ehwehwe wo se o ba ho o ye aduro no na so no free nansen no o mba ho bi o fi be sen na ni afi be wo hwe no ani tipenso oni fie o de ma no abena no be sen be 50 ko obenya 50 years and I also was saying me pa cho me 43 years okay wo hia no afibe mu last year so manyum so me nko say na finti last 2 years and I wo hia no wo ko kontinasi ana wo no ba na wo te jinyase etu oba jinyase no obeto aduro o de aduro bre obi e wo fia wotim nye fia metim o de aduro ba doctor bi o de aduro bre no no so o de aduro e bre no to ye nchen hono mo nse ye aduane e wo hono mo ayi choba ye emo ni piracy wana oye ana wo support obi wo no sister okay nti oba obeto aduane bi di na ade hu no ene onu hu wo ene o se na ni je ho I see sana sam no koye nti wo fie na no wo ba nti enhwe mo relationship no mo mpra no last for years and months nim na me de nyemoye no matena ho no sam ni woni ne tena no bosome emuna na bosome na wonyinsanye nyina se na mote nyinsa no a na oba me nchen me ka kire na o se beba me ka kire beba say beba bia o moja aso ate beba ti na fe me ka no de ato am ka no de ato no se na ti saade a na nka yenyi abofra no na me obehunu se nyinsa no o se munyi pacho o se yenyi ti ho no wansi me nchen biem ka kire no me ka kire no sa no afa wansi me nchen biem ti na me frɛ no na on kasem papa bia mfa nchen se minyi ti na me se ada me ye Jesus ni ana na de manyina droi na minyi nyinsan de minyi mewo no se ne obewo de na minyi ska ma onko hospital aya ne sama agro na abepem sabre ya memfa mani enhu ni biem okay enti oba wo one wa han wo dan ya na say pacho han wo dan ya wa han efie no be 2 years ni aso kura aso nti oba ho no onim se wo dan ka ebe so me pacho satam na fina na ma hai oba wo fie ho eno ono obeda wo fie on predodo say oba ho be 5 times wona na wo pese obekọ ni fie na wo no ne ka kire wo se mema me pacho hai me manu susu antana me pese me sisa wo mu do makọ baby o mesusa mama o mai say mama ya miunu sa me pese me de o mu ba ko ofie say akwanya 3rd March no nya 9 years ba ko so 22nd May no so nya 6 years on papa ho me pa cho wona ne ni ho biem me pa cho okay 9 years ni 6 years say ka between the o meja o sister na akọ me sister no ni ku na tie me no mo me kra no ku na tie so mbe wunya obi a onko a wo de me wi asafa de brai oh don't worry mate wo de man ntwen ka je so ntwen me why mo wa daje okay intino wunya obi anso wo fie onko na wo han ho na say ye fitwa hia crofort fitwa obi atimba to obi a ni ele ne man tie nko ba bia me fa bia na me ne nkola na e o mu ko school ntanka nya school da kran ko mu ka me ho na mbae na be ma no beda ho na wo no aduane ma no me pa chonde ma no aduane amane da enti mama ni nsuo me enti o amane nsuo kra no da so oba o mama skanti oba wo mo sika be ma no be eno beda wo mo sika sabia so sabia nya do obedi wo mo sika ti minim sabia oba wa lobu sam sa ring me sha sa sent minim se wo ye ni papa keka dio keka ye nyina kire me na cha ni tia minim so ye ni papa bo sam sa ring me sha sa sen no se mi she bi danti minim style sa me she ma one me she wi kura ne nsu kwam de me a me num so se wo mpa me banti na wo num
wompa me ba na me se papa na adan o se wo num nsuo no abesa na me se na adan abesa spam no juice e family plan ya na ti ma say ma so de obi ye wo say ya num se wo ye ni papa ma wa gumani ma se se me bi wo na wa bo na brim ya wo ma keka de o keka anya ne wo ye kanina no wo nya me bone gumani ma se me mpane ba na me se na nsuo so ye family plan ya me num nsuo so a wo ka se ye me pa wo ba papa mam na fe de sa na nyina no odada me num sasa wo ye ni pa boni ni sa gumani ma se pana gumani ma so o ma sori mi dua so eble ya menina dre manyema manya ko bi ehu me kunu ko fo kura ni se me kunu abuche because of the name ya me gunti nya me fele ma sori me so fo mo ni ma sori fo na hwam e bibia so na metimi akaka ma metete so fo ha me be kura ma mo obi akura ma ni am di twane ya me de baaye na wo ya wo ho de ya nkrofo kura ni musa bi a be ma wo ne wo ya wa brochire sania me si ehwa akura no kama no bisa me se mi kunu abrocha na me simpa atwa de no so sania e mani si ya kama no ntino ne se mi kunu abrocha fat me ko sha da busui bisui sie me wo so kama ajuma na wo ye no na wo nya ska kakra mam eno kra de mi be jai sa adwane na me ne sister ya ne be che ba me ye brefo pa me ye brefo so sister na service ba ya anwa mu ne kosia ya che ma femfiti ase ne to akire yi no me no ani so aka bebre sa jai ma ba so nsuo Roman ha there and then week I'm starting nsuo no kra ni mu dudu shamachi me nya wodene me ma tissue mpepo anim ma wada Roma ekwa man bia prani modu si aso yes ana ma dwendwena bato me so nti ma ho ode ya me kuta me nyina so ate na me de akra ni nam ena me di so ansio ya afa me hwa sama ma wo fie so na metie ma se ntena fie na hu bi sha so abel disa no penra de kagu ma me de bae okwa sorry ben ko Blessing House Pentecostal Church Pentecostal Church. I see. Oko ya che. Me pacho. All right. Ntino na wo ka oso obe wa wo. So obe wa remember busa me rank the style me she. Size wo she. Na then wa ma na nwa wo ansa wo do ho ama no. So okaso obe wa. An wa ma na nwa wo ansa. Odo mani pagini ade na adon pa na oba ye ni den e de na hunu won ho ade do no sa hunu won ho ma e ya no akasa kase ma no wo hwe won ho enti we hu hwe won ho e no ansa odo na anasa me ma no na bi manti we ne ba ye no na je say ma won hu se da bi e bi ma enti bi aba ma me nsom say na tie ma me hunu because wo se de wo ka say se de wanyina drai na wa mu ani na wontre mi bi se wo sa question no mema no na o se ma de ye ba be menya 90 years onya 70 years 60 years no ka so opo ba obenya bi opo 20 years ko obenya bi ba ye man wunyini kwa ni mu pa na se wunni bia wunyini eden so ti ase because me wonam ho a be me bi be ka se bia wo kunu nti wanhwe ye kra wanya o se no afre wo nti yesa no a no wade no eho ye de nti de me pa che ne se ne bi ba ya che nti we di be boss so ne wo so fa ma me pa cho da bi ne me ma ne ta so pe me na ma obi anu se me wo kunu nti obi anse me pe good nti we ne be se wo pe ne se de tie bia na wo se wo ti ase na ne tena because won so uhia be ma wo nchen ana me boa because ono ma na papa ja ye nchen oh ene me ba ne papa no ase ya nwale krada no so me nyem ye na se no wo yiriti no ma nkɔ no ho kura biem ko pem se me de wo ye omo mienu nyina ana obi anu ne papa ba chwan 9 years ne nkɔ ne papa na 6 years no so ono so nkɔ ne papa okay ena we so de otoso mi ensan ono so nkɔ ne papa na de wo be ma no omo ba wo hwehwem because 9 years no se 9 years no wo se na be ma no wo eyere na uja no me nware da ma se me nyanyem ya na be ma no buafu te asa ya wudi enti me de hye ma gimi se sa de a me empower me pe me ma
wonya nyem ya na be ma ne buafu be ma bia mpese o no be wo nya nyem ya na be ma ne buafu di ntira ne buafu o so wanye nteba na asese ma nyem ntira ti me so me de no no so me de ana shubale me nkwa wale da nyinsan ho me nya nyem ya da na do ne bako be ma ndo sa dia wonyi me ya beko in fact me o ma me nchen bi mkura na me de awo na wo ma wo nyina sa 94.1 wo ka che ne se wonyema o ma wo nchen biem o megugu su biem eno ano no na okọ anya se pani no kra wani mo papa oni mo papa o hwe no ni mo papa na nyo mu ntina me ba yi nti emeti ase ye history ni ntina ase ye ko ni ye mura ho ma me nkwa wale da nka se sa me ne ma nkwa wale da mpona twini mu na me nyimo ya da na ibubefu wo voice wo form mpona twini na ye betwuma bia me bo na mane se me nyimo no adana oma wonche biem na mo minche biem ko mewo so a me fa ba ma biem metna wono mo saa se me kuta akra ti me ya me hu so ti se obi a me wokunu ti no akra se kitwa kuta wa hwan na this ba ma bia ono no wan fa hwe ti me so me no obi a me piepi me no me di nkomo se me ko e madwuma ba me ba me hye me dem me pia na bia me beto ma de no asa me piepie sa ti me no obi a ase me ya me hu se me piepie ma ba ma sesim da bi ana man sorry dem o be me bia ma animu se bia obewa da bi ndie wo ya dem wa sorry o me tonyom o tonyom ma sorry no tonyom sorry o de tambia de metimi aye bo bia worship ne solo ne praises de metimi aye bia sisi sorry dem ne ade Ezra 94.1 bia aye bia and you say 94.1 wo relationship bia enru 1 year na go da bi me note me ma wo bia me note na 1 month na o se menim se metena wo sa me fa bia me ntunya do ho ka me a na manyem the first relationship no lasted for only a month 1 month no a wo be ma na ade nyem ye na wa ma wo bi no kra de onde me ne tena se na me fa be ma danti no ne te ono be ma mi kese ma be ma mi no ba mi no panyin pa no ono ya ablantie no ono so me ne tena month ma no se oyenyimu ye mo life kakra na me se papa me nye bi da no se ni odi machi a me wo sa anti no o ntene ne mama me ono so tete me sa anti me wo ye no kra no obetu mi trin sama me papa nso me papa wa me hwa me wonya 6 months na me hu ne da me na neti wa me hu ne da kope me 6 months ma ya me ya ti obetu mi trin sama ka papa mama me se me nkoda me kuno ka jense me nko me wo ye wa ma tu mi dini wa ma me fragment ma antata de anche ne ba me nkoda me kuno wo se ne se me na atwempna na ma wo ti me de me mpe na aye me ya sa hye me mu anti me na ba ma kra se me pa na me bu ofu ti o mu sa na sister ba ko na me ne na mo tu me sa ba wo nyini na ba ma so pa na wo bu ofu o yo ba ti ya ti benim na me di benya sa ba ya na wanya 9 years no ono nso me ne next year na no so me kwanye mo sa na no so abufu ya ti no so me wo ye sa no so ama mi nchen bi na no so me de ete wa no ana oba ya kitwo yin so e de ba on de wan kan chire mi se mi no ka se me nyama on de on ne ni pa wan tete mi o ni se me nti ni nchen bi ma ko bi se me de wo ya because onu na be hu so wo ayore no wa mo amane na me nyim na wuni bi bi o ni bia na me ne net na bia ni gina bi gina ni ntem pese me kana sam kesi ti no de o hwe me ti man ko ni nchen bi nyem no kra na me nyim oni mi ehia na me back my man si ni nchen bi mu akopin se me de wo ye no ko na me pese me gigi na nim ne na to akoso aye sa de no ti ma me di free wo betena asia ma me di be hia papa ya ono so odi mi asimi ani nyina wonya first it is say man ye for good wonya experience woni nyina miensa no ansa na wei ede no adan na wa mo ho ban na wa hwe ne kakra hwe se wo ye bema na nke bia wa mfanyi nsan kra no anada no ahwe anhwe ne su
ansa na abanyima ma na wanyima ma ka cha ne se meto me menum aduro ama me anom na so benum aduro ye mo be ma ama ne obi okoku ne ho no aka che man sa nyina sem koku me ho wa na be mu akwa ho akonfo enti eyewo an yewo hunu wo first experience second one third no crowd yen ka say ono crowd bibi na wo sa experience ni nyina tina wasa won so timi eya hweye wo last one yin so ho be mai odi nkai no wo ba be ma pani no ne papa no won dey break you virginity me ba try na wanya fie be say o tata na me wie JSS me wie JSS 4 years na me de wo ye wie JSS 99 4 years na me de wo ye okay I see enti ye twa ye ho aba etiefo e ba beto aso na papa no won mfoni wa ha nene mfoni okay oba describe said ye we see etie otonuro ye so otonuro e wo konta na se konta ya se adwafo otonuro wo ya se konta se ya se adwafo konta se ya se adwafo won wo ye duro abibiduro netiko ade na wo netiko akore ai wo netiko yo enti konta na se eyi yase ayase adwafo kontrasi ayase adwafo 4 years abre mo hwe munim papa ya azeko usu ansa owusu ansa unim ne mra ne okay azeko usu ansa na woye nuro wabanyem wobi papa panimu etese wo no buru fie aduenum dabre wa wayere ne yiri ye wabanyem wobi o wabanyem wobi ewo ayi Jinya se kontrasi ayase adwafo ye fa no Isaac owusu asa yenim krase ne di pa no se de sabe odi bedi twa no obi nim enti ne so obi nim no wo ho a wonim so wo yire so a momma mesra mombo ne yira ma ne ye sabe ye ni kura ba ye nie wa ba ye nie so no mo de ye twe ho aba mesra so wo frɛ me production lines na guso on phrases ya se wuni papa ya ye kan ho asem no a phrases ya na mami frema e wo ginya se Pentecost side ho na ye rebi e fe na Isaac Owusu ansa IOA ai wako fam one na nyensen na unyi san ye no enyasen ansa na okache wo se kose no me bona manie no man pacho me bona manie no na onu wonjindi me kan o se o ebeba nti afi na me ko busu me mienum ho no na afi no hu se serious nti afi na me ne kasa wo fon so ana nti wutu a ho ya wo san e de na eye wo sa me frana me ko manim kakra nya be 5 months no nti obi hia wo hu sa wonyema na nyina na fon so na me ne kasa wo obi hia wo hu sa wonyema na nyina na 1000 ma sa tibitimi frɛ no na ha me na mebuafu still na tso to me sa nti I mean ebe metna ho sa na me ko hospital nti me ko hospital kwa na me obe 7 months ai me train sa ni nyina na wo mia me na me yese ni me ko hospital no cross me frɛ na won kasam papa bia nkyerɛ me ofa enu di nkobo kama but on kasam papa bia ni o so ate na jabla wo so ate ana na sa fa na me hu se omu ya me na me na me hwa me hu a media kwani abasa enti no se ko hospital o ka se yenyimu ko na ko yiguo no o se ko hospital na wonu na dru na wo ye ne yetumi de nyinyin sengu ene de sanka meti asema ne dem se da blanka sanka na bibido ni bi na sanka de ba ma me de a no am hospital so ti wonyimu ye nyina wansi wo biem enti akrakra wonimu no da bi acho da bi wonimu no si medidi sema ya dai hospital wo ye wo hospital wo friend na na maintain tatam kwa de na me me friend na nkokora wayi ni sim no ai nti we kwa me friend na nko wiki ya yi mu na me friend na me nya na nti me de ba ye no I see matna wonu mo sa me de ne ba ka mo fra ye nko akọ tokro bi ahyemu a o fra service ne enye ha nti ba wiki ni a me fra etomu no nti na ma me de aba se mo fra patron okay nti ba wo ba wo so ba ho ben prenum ono beda ben prenum na wodi nyinsen ye no e wo wankasa wo fie wankasa wo dem na wo se wo kwa ne ho a wo mani nti
pesa odo man beko na se wo ba beda ho nso a o man wuyi wo mu gu hene amba me no mu bia no man ete oda eja kre hajure so papa wo papa na wasew na wo papa but na bia wasem wasew okay dite mi bisa sa ne se anya bi akra no se woni ni ko ni fia kada brenke be hunu fia yenkom enka wo be hunu se owoyere but bi ku mani ntina wanko ni fie ho but wo banso adamu ana wa wurum no a wo mani da ho eno one wo babeda wo de same room enti wo de nkura no ko ho ne ko gu ne dem ho ena wo hwe oya se ni na yo bi ayo dan bi aye dan from so there why you be papa why you be papa because there be so the same hunti excuse now with the mama no amfa mama oh no untumi fa woman nko untumi nya wo mo dem ho me ka be me mani be di machi akọ because ne dan no sam ne mani de me mani da ne dan mu a ye betumi aye de ye ti se de no wo mo da wo dan mu a mo ye de mu ye enti wo kwankran no kro mo bus oda ho madeche me ba try abada ho no mama adeachi bada ho no mama adeachi ni 3 days no sign ba na osi ye no ofe osi no omo atonsu omu fra atonsu oso mu fra atonsu nti ye no ofe ye watonsu park ne so kra ma o ka asa memra na me ka asa me de me nko eso ko ya nka hu na busuafo bi me ka asa me nko nti omu no afa kra da mpa so kra no mu ye na ye nkwa Friday no kra no ba me ho be da me nche ansa na o sorry akọ ne de wa na be kan mu ho no okoye so mu ko siripe se fi on de na we are na Monday na ye nkwa argument no Monday no na wa ba aba me ho na aden 1% wo be hwehwe na kira kwa menti ase nse me ya san kameko but nse ye tena na anche no kameko akwahwehwe no ti me nyim wie na afi na me pese nka me kọ no ho no na o ka se o ma me mba na wo fa na ne wo fa ni wo brebe ya o ka se ka brebe no sa ta na me hu no na ye no wu dada to o ka se nka me meja no na ma nko sa be de na nyinsa ni nyama ai sa fina na wa hu me ne na ahia ha fina na me ne na ahia be week na mu na be 3 days na no omu ebe ye na ye memenda na o san ba me won mu ifi ada nwumle na mu de ekwanti afi ne fi won mu na ba me Monday na me wo off nti no Mondays no na oba enti na wo so oba no obewie odi wie no okwa wo mo sika me ba cho da bi o ma wo sika ma mi sika kulada not even 1 cedi wo wie ya no asore ko yi se 20 cedi sen kula no so ma wo mi ni sika da enti tina mutina ye ya bepim nei 20 cedis menini sikada 20 cedis wa beda wo ene wa dampre wo simpre benum ebi kra beboro oh debi me sha na se ono abeyi sika nyame na mesre wiska sa wo kwa udidi ti me na me mimsa ne hwe na wo baba akomienu na wo ko no wa ma hwe no wo sa ma no kwa na sa ba ho biem mimsa ne hwe ma sana ana ne dia wunya bibi ya che yes ache itira ko bi afo ye ne no na che se manyemo awie na me woni ba ho so ne se menti ase ade wo ye wodura na wo hu bibi bu wa so wanya medro na me ka se me hu se saa na ote na se ni sika som tenti mu na adi na wo se die no na che se na okọ ya wa amfa ma bi mam ya agro be so efra no pa na agro yi enso bema no ba bed o waka na wo fatro ba be si no obeda wo ho wo wia wo ko Thursday no ba ye no ma 20 cedis fama me mpose nkola no me fama nkola no good and you send you one or the man call the amount so 20 cedis no one no and you Thursday second day wa beda di wo ko wo sori ya no wo ko ye wanyare onyare unkonsuo empa no wanto edan no wa han basic na sempa ne so no wanto 94.1 wakoda hotel ankodua wakoda hotel ankodua papa ne die friend was in the hunto na me say papa
so wan cho wanya ma akra na esu ami sunu me mo wudua o yeah mini afrema anya mini wo mini afrema we die wa ma wani ana ho mini afrema we die wa yankoda asam de ma ye bi ma jitum sese wa yiri o woni yiri ase de wutie wo kra sese wa tete o wa fon afon emponi afon e sheda nya ba afon ma famo ma ka kire me able tamo ba na ma be puse fia mi timu a omo na stomach sin jale mi ntimi sorry na de ka kire me se eya sana ma ahuntutuo nsa me nura wasa me wo ye no ka me nya no no minya mama ho de so ate me ye blafo pa ma me chese me nya me ho be na nkran keto ase no so no mo hye no edin anya sesi foi de odo ma omu bia no omu bedi keto yi no ma chame ho be bie ntwanka me me ama try ase me force na nka ma hwa akra no so afedie mapem a try ase nka me force ma hwa me ho nso mapem wose obeso me muni ehwa akra no be ko school ni ade what is saying describe it to me modu akra etiefo de wo mu hunu no wo ba na bema obema e say wanya bosom ya na fie say 5th May ni nya 1 year 5th May na nya 1 year my birthday so 5th ya won 5th May ti one my sister kasa be 4 days or 5 days no oka che ni say one me aunt na nche one me tena 3 weeks ya na die ntinja bla oda to me kra me baby sa so sa akodai nyinsa ni ya na dia asa ya pai me mo me ye dia ne asa ya pai dia yin asa ya pai na chi ene yi no na me ma no mo ya kokofo no we fie na so ogina ha no so no ogina ha on de o tanye ono a o me ye dia ni so papa o me ye dia ni tanye ono a o me ye dia ne dia me ka mabo nyina o betu ama dia ama me ntina o sinye ono na o mama bre sa dia o mama bre o ma sorry me dua so se obi ni me kwa no humi a te na ma ye no kra no se oswati na so pa wo no me nso menye nipa kase at me ye kama nti se o se enye wono a on de die ni no o meye na won hwasa ye ne ba na me ma no dodo na bi ya hitewura no hitewura no we wo ba be di bi keke na akro enu bu so me kwa so anya yigu nti no osan pe be ma ka me pe be ma nso enye be ma ne ya wo ni be ma nso oni ba be ma ada wo ma no so o ma miunu so o ma miunu ni o kan Isaac owusu ansa pio ayi double baby awu bedru bia wo ne baby awu bedru bia pio no ane ese o baby bedru bia pio no ane ese o mejedi iye se baby a wodi nro beko bia wukọ nyimu oba wo ho wukọ nyimba wo ho because we die entiase nim wukọ ha ayi dia dro koma doctor bi na wukọ didi ya wasi akwa nyimba wo papa wani afi bajoba akora no wasaw ne mama ani nanim nyina te sawo ankasa ne mama wo ha dwen wo te sawo wo papa ha dwen aka ba bi obekọ bi anko banyemba wo yire wo kontena se ayi ayase edwafo mame na hoye ami adom ha dwene pa ayi wo nya 50 years obro wabro owo yire sese ne mase bebre wo ha dwene wanyem wo 50 years yi sagu wo ho ani wo enkoda nkete ma ayi wo yam ma wo fa asenom ekonyem nkrofo ma 60 years 50 40 yigu na papa wo yire buru fi aduanum wo so si yigu won falo ho kra wani awu ma ayi trippy mama piwak na chese pedi fo ababu ya pedi pone enye easy na wa ankasa nti wo firi wo demo na woni tamos wo firi wo demo na wa ayi se de wuti pensity
na wako Salome wani wu we are 20 cities ufiri wo demo afa trotro akọ oba ho Salome wako da amade ade sa che no wei wa ma wotete wo mo wei ade no ya friend da e wo fie sese bro ne yere so wei wo se me pani Esewo. Wusia no no cancer for na aka bi che wa so kasa che wo pani ete se me ejime nko a de enkoda ye no wo mo ye Ezra 95.1 FM na Ezra TV Makosem Jumedie no na wo hwe na wo chi ye ne frema na edi enkomo Isaac owusu asa ko hye ne nyinsɛn owi aka che so onyimu wani amu wawo ama akoda no enya be afe papa no ehuna akora ne da wonnim no wonnim jese wonnim sade ne bayi ositsie anya se bi a wotu kwai kwa brochire na ebom no wo kontrase ayase ehwa no wo oni ba bia wadu ne phone mame o se o ka che Mr. Wusu ka se owo ma mienu Achai. ma mienu no oba wona ne wo sa ma mienu no no so wo yi ubisai Bacha wasi omaja. Enti so what way na oni baby a 50 plus wone obaby anche san wo ka kire wo woni yire San wo ka kire me wono ana no ana duane wono ana sine niema wono ana twitwie wono ana pra ne dam woni yire Bacha ana wonso tese media yes one trace yankwa baby ote pass wo yire anase woni yire anase una wo feel say wo yiri o wani yiri o enfa ho Mampacho ne de ma anwen sa ono ana de ne ho no osi oni yiri nti ana ntwe ni patwa bi nie na meka se ma yamfunso bebre funso ne die ma je kokosi da be na hu se wa yamfunso kopim bra wo hu se ni se o ma ne beda ho wo so kwhwe ne ho ene ade kopim bre be na hu se wo yamfunso ya fonso na manyem ma wie na mun sasa oyenipa boni ni nti se wo anyem de anka abekoso a ayesa afonso na anka ani ma ho so da na meko me bebia wo bre ben kopim bre ben wo mo ho ban ene bia wakase makoje aduro bia no aduro no wo mo se 1 year chi na metumi anyinsen enti ene aduro 9 months ya na makohwe ne fie e bia no se de be ya aduro no spire na menyima no hu fie odimbra wo de benyam ena wo so nu sa wonyem ntem because emema me ensa no odi kan ni nyina no bo so me mu na ade ni say enti wo ni mo ho ti wo bia wo ni mo ho so ne be ma hia ya wo benyem no de e de na wo sa wo ye kra sa na wo ne be ma na hia e wo so hu no be ma ne fie ni ade ade mpo kra sa na wo ne beda wo ne na da because na ba kono kra no e betumi de ginsan ya ba na wo so wo ba pani anya sen 22 years bema on 22nd March good senka wa your ba en wakwa akofa nyinsan aba en abisa ne se ko kire me ukuru fie ana wo mpara no ono onyim ye ne fie na aba ne se wonim ne mpara ne fie anka ba ye ndai anka me ye no nka ba ye dai ka ba ye no ntime ye yawo mpatwan mitime ye yawo mpatwan ntime ye me pa because we dia no eden uba pani 22 years and nine now there be anoden mo fra papa no mame o mame mo ti ase bachwan omo infa mo ye de mame wa kra infante mo ye infante okay Ezra your family so answer Ezra 94.1 Ezra 94.1 Ezra 94.1 Sorry, the person Ezra, you called cannot answer at the moment. Okay, your friend producer sa try biem na ye show be fa o ma me ma mo ye say yes 6 o to so say ni na me ye penny oh when am I yes say na me say ma 3 me ma 3 am I 4 me ma 2 am I 4 me 2 catch no enya say
kachre oba ono remember nya 22 years de ono so benya be 23 24 okay o ma memo ho o ma memo e won fanti kuruma na ma me wakra o munyina wakra me nko na me wokumase oh I see ebusia no ye sa na edidi so ana say what the American say say bia obi enkwa ware mema ye wo munyina sa ma me munyina ware a shekawa meka wo nuanom na meka me nuanom de ye nware bia nware but oma wo omunyina wo but omunyina enware obinini omukun netie ba ye nye wo ho ade eti wo die wo susu say one wani na ho ana two ye huhumu asem bibia ekutia wo ma den dia sa dia me wonu sa bia e be huhumu asem ne sa adenti na wo se me ne be matia ni bumfu na ni ka me ho me nya be man na me ohum me ne te me prese me na me ne beda anso se nyinsan ko ba ya no onti mi nchen bi me ni be man ni problem me no obi ankon da se bia ya konti ya jaya na mu se nti wadi di matam nti me no aja wale me nya bi da eye nyinsan na te me ni be man tem nyinsan ko na te me ni be mate te me ne ntem ti no se bia ba ya huhu masam de ya na asori a wo ko mahunu bibi sa aka kire ana obi ahunu bibi sa aka kire se ebia huhu bibi se pa chone papa no kra na oba me nchen no kra no Thursday na oba me nchen aha oka kire me se ase obi jina machi wachi oba na abema onse papa bi jina machi sa onse haban for de ni omo wani yes ti no hu de nye no kure obi jina wachi a wokura ka wo de be hye wo na se o jina wachi enu wa hye ayi kaka motobi na wo de huru na nkrofo na se de o so obi jina wachi wo kire mu se na so bi se me pese me hunu because me busa ne se ada obi jina machi sasan eno ye sa je se ye ho adwuma ade se ye ho adwuma ansa na ono so ohun ade nti me yes no an challenge no na huhum awale no so de ene ye ka kire me ye ka obi jina wachi nyina obi oso obi jina wachi nyina akire no wo hye so oni pa kura agere hwe se ye wukunu no ogina wachi a wa anya ne hwe watumi ne wa ba da beda da bu hwan prenum am wanyem oni pakro no ogina wachi na anya ne hwe ti achi o ka cha me se na adwuma ne niam aye basa ese wo wada me ye balok ti anum guase a ode agu me die mama me kura me ne ba man tena kura nka ma on yisu sa wedi ni bi kura ma me da bad luck no ai but papa we no abegu me ni masepa ni nyina no me wa na ma ho kwa ya na so no na egu we ni mase wa na ma ho kwa ma na egu we ni mase na se ono na egu we ni mase ne nyama nyina ya basa ana chese ne nyama start ya basa first time ono da no na say we no da brenu ye no na ne nyama ba basa ye de wo say ne nyama ya basa tino sa ya basa o say nya basa o me fa mani hu no o ba wa biem ba cha dabi oboa pa cha o oboa misa nyama na me wale nti say wo ba se wo maye enan yo okay emema mienu ma mienu enwale biem inye biem onchempera biem metna onchempera biem na betimi aka atuma akono ho ma body no be firewood akono ne de no ba maka che ne se onye din no ntena na de abeboa me ade na ma said ye wani ehu nti ehunu bi pe nti to asoma me ehunu bi pe nti na bo asere waje ne ba go yin ani to nchen okay enti wo hunu bi pe nsi wo bi ba enye no ansai odo won koye onwo ade fefefe bo awofo no wo hunu se okunu no no wa se okawa owusu asaka so ode be se na ko hwe wo size ode be sabia so sabia nya na de meka se kase okay ode be petonga 20 wasi ko suso wonsa ko suso wonsa so aka we ya ama ayefu atade ama empabo ama hwe ama na ko suso wonsa no na ko suso abedai owusu asa trick ode ene mada
the trick or the nam yo or one ma deda eno no owusu ansa wo ba no wo fra wo hwehwe wo hio papa papa baji wa de na hwe no na ye pani bone dodo emma no and describe said Mr. Owusu ansa sitie na fe won to nkra na yenye o to say describe na chiro ba choni modu oye tuntum akra won na tiko akra won na tiko oye tuntum ni modu okay nanim dadwa no na hu na che wo no okay chone nkra mame baby e wo bia ba cho Mr. Owusu ansa baby e wo bia mame free mame sra wo say bra na be sho akra ni mame se akra no kra ne so te de wo se minyama no kra me ntimi nya de wo se me de sho akra no me de mi nya wo ba ne me ka ma bo nyina me de chewo efi na ekwem bra be hwe na be sho akra ni mame wadawroma pa ba bia wo bia me de ani de esrawo me srawo pi wo ba no so pe be mama wo be mama ba be sho wo ba no mame obi o pe be ma ma wo be mama ti ba be sho wo ba no mame na nyasa me wu aja me mampanimfo no nyasa me wu me bre aduane kro se me di kra ma kra ni kra nya nufusuo no kra no emodin mame pa ti se adwuma no waja ya na wo san ya adwuma afro bi se nsuo na me ton so shamachi mi masene nyina ya me ya ma bre panicho nyasa me wu ajiji wo kokko so akoja usubu na nipa ahunu frema na wakasa ba ko mienu na nisuo wuro woi why am from so pa one so I mistake pa and I hope say we dey been to asubiem sure dey ojedi ya ma me frema me di ya kakra pa Ghana for man kasa wo bro kwana Ghana for man ne pom Ghana for ma bro ma le pen bre ya na because o kana sem nyina no easy but I be woman kuma kon mai na nyina just obe pressa it is a odwe won bibia won ti ase na me ne ti Ghana for me ni bi you see makasa asem we several times say and awo na ye wo no the choir back say awo has become very costly. So prepare men koware. If you are not prepared, don't marry. If you are not prepared to take care of a child, don't fuck. We now fuck dia ubewo. Say I don't know I who cry. Say the fan no cry it make catch say the catch say ama. Oh na ye the fan no cry it make catch say ama dia ne so you feel ko rumdia no one yakope we betre no what that say akwa 9 months na obanyamo antinenta na wa aka ni ade nyina e be cost to sen and now we have the painful work on for not no piaba 50 million 100 million asemo 10,000 15,000 asem also cook many way ukwe uri 200 300 na ade nam na ade ko confirm not akwaja wo amfa enti yenti ase ayisika sese awo eni emu abahwe no ayisika enti se wonya ready a na opa me enko saw say mama first na nke ya say mama mo mba say gas na ni ate do the opa bra ni ensaw oni obedi apete krum nyina onyam ani that's I can straight say man yankonko ani obedi billions na why free ani obedi na woni apete say my family plan pastor Tommy kwambia na ba say Tommy no you no baby and then atinka no say you ansuma but so be say nyanse a be ko be fine na ba say you sure mama I say nsuo ni sure no contain nsuo I say ni ye nsuo ni ye that no mama family plan ye nyi hwa no ye yi mu aba no ye nyi aba wo bu odo mu ye no nya o ni nyina wa ho kam na ya na mo sa mo na say yes I want to tete ho de ne yes I yes baby a juice the free ba ni abroke na mo block bi ye you sure mo ba me ma be ma no ye obi a juice free ba na obi a Johnson Faba
Jesus Christ. Now what's the dance to be so far there now? Monsieur baby I don't so fam. Baby say baby I don't so free but why na you should be free ba. Kwame. At the end of the day, ni nyina be pay baby ba ko. Ba tokro ba. Wait na ma. Ai. Mama am Dr. Man baby away fa no different from baby. Yam Dr. Man me chere na we dey mo keka kai dey mo dey ma dey mo dey ka. Tokro ba ko sa na adana. From ba no dey. Vince no does. We have to educate the Ghanaian public. Ezra there, I had a child here. Ezra, I had a child in Texas. You're Dr. Manabetcher. You say, Bearman, when Tina, I can wish us on your baby and so far. And you're blocking them. No, I used to so that. I'm not free in Tinabaco. As I say, you're free in Tinabaco. Somebody are known to me. We are going to cook movie at the watch. Can you go be parallel? Baby, see, I tell you, present Cabema, young blocking the Grand Juice. No, I said, when you don't say the same, no one does what I don't put what I Susan, young woman. You are from 1 million now. Let's not cry over. What I said, so what? That's what continents won't call the Mammy, Baba, but seeing a man doing Yasan because the young man. So it's must say, oh, fat bar. No fees on your ready so the what? The first of all, you say, I want a baka. So you say, bar a Canada winning. It's when ready so the boss I can say, oh, when you saw ya, making sure that make me to visit and call. Then we walk on their first one, say, a Canada winning a count. Ma, I feel you to my eye and four. Mammy from our say, and Marco Nayo. We are fair. We are breathful. Etika muwani na ho. Dia kanu. O manzo won fe kama ga kola wosi na so. O man won fe kama, won ka se won fe kama. Wo sa ye breathful etika dia kan se. O muwani ada ho. No pe be man ni da from. Na fe nka come to you to amount. Tinku to continue na se ni se mienu kwa bo se miensa na bewa. Oh, anu ye better tell say be ma fa wa na ba kuko ba ya so obetu 3 say wa shema ne yante me na kra wa shema ne yante de nipa no was on shema ne yante wa se ba o sa wa shema ne yante ene me ne nware na o te fa so ya obere ene sen enti enu da won sebi nyansa ka kire bi na mo di mu na mo wie peyo ba di atoto ni o ma se na fa ma ne pese se bra obere ene de kawo ena makacha kole o to na so sa no e ka me so sa no e ka me so sa no and you better over the parent grandma come and go for you now watching me and now buy there's a what is papa must tell me be so much am pass what so be so and the crowd buy we should do come here so atade me we on for the and say wow that's and then back what so be so crop say me dia and much as the first no for pa oh and you need to ka crank out your camera bono naka because Ghana for me man dey say 75% enkwasiafo c'est 85 85 come with us what you say Ghana for me man dey yen kente on record say on Ezra Makosem so say Ghana for me man dey 85% of them are foolish. No, let me borrow this word from Papa Otabe, Dr. Mensa Otabe. Or say they are quacks. Only know your quacks. And so we want to say, Bama now we catch us and I'm a dog and I'm a two child and I'm warfare. Sapasia you drive a million or kick us answer mammy or try you will see the beast in that man. And you get in the wow, the way I will say about one and I am one. You own yourself. Yamia bow. I will do you said Bama no with him. As is all casting in some fortune. I won't swap and you say over Tiasia and I want Tiasia. And Tiasia name is so I'm an uncle. The same or shall come to no. The dear me away. We will come to a new Baba across a chief feelings like a say or as they win our brand. What I say, and to Master Satan with a board Bob, and don't be say the bow. Did you ever go to the Cotofu for Benswim? And to Cotofu for what about who team and the catch of a say, Ghana for men are reliable. Oh, we are reliable. And he said, oh, my, what do you want to almost so? Oh,
many one no 10 years per water. No more 10 years, one would be crab, pachoka, baby, now so snatch up a pantom. And the boys almost snatch up pantom, papa. Would do on the show, and this is your call about and say, yeah, I'm a misro. You would have fetched me, would have been your ABCD or the ABCD or the about 119, or you know, John Conama in a goose, or no one see or no, Massamo. No, I mean now. Now, my talk come and contrast was say. Kusibono or Semuno. Yeah, bow. Yeah, possible to be a bola who seemed contrast one. They say, yeah, bow. Oh, one woman. I guess a helba will be come on a meeting. It's also not a contrast here for now. I'm telling you, we are coming there. Now, I say, over some I will contrast war, and now over helba. We young couple better. Mamma does it. Gogo Marco told there be na a man be bassy na me shen samaya na omo keka na me buso omo say nti asole na ya na omo dware ye ekokot na ho no omo kosua de adea ena me kwa sorry wo behu bia na address kama ye be call from adwada to Asempapa bi kan obefa Nasus one pass a woo koya ye can jama mosem, who free back on our commune, who free me na comienza, who free me as an hour 9, and 1 year cano, the year canano. Near the walk of funny, Mueninaho, or Behawajane, to Boise, or Badia to Boise, Nayan Warewo, to Boise, Nayan Hukoya, Befasu, Bessia, or Brabonamo, Nina, a goodbye bono, Kutawun, or Kosua, who say the Yaman so on Casancham, and one walking. And the Bible normally be called. Hey! No one for the crown, quite said, or General, and one, was a job one, and a Eya no one or catch now ye dia 2 year dream that some more can cry me yan say me dia be ma ne menyemo na manyam nya ka se manyam no na woko me ka se manyam no na ko baako mienu miensa and 9 oh enti wo pese o kire ye say se honhum bi kra na eye wona honhum bi na tifie ho anti wo so wo kwa asore na wo pagya won ya bo honhum nsem na ya bo ho mpa ye nyina no enti wo kɔ no wonya ho adwuma na wo kasa we eye honhum o eye wo hyehyeye ba ko ba wa fa sa afala eye second one wa fa afala third one so ye ma ne fa afala ekɔ 9 da bi ye nya na sa Samre ya wuti we obi besa ya dai aba ni na so hunu obi besa aba wono na nipa no ese ba sa dia no de na ye ka kire wono na eye no a eno di ekuta ba ma adanam ne ba ma bi di nkomo no ka cham na mu ka se ya na ye kwanka ye meka dia asem na nkire mo ntino so be ye ba no nka mo se ye ba mo nche no nka ye ba no ka se ye ni hwio ye de ye nyemo a ye beko ndi ye ka sa asem ni di kan kire wo a me pacho wo be da apene ana wo be da bie wa han mu mama me ese se me shaase na me tuku ana me tubika na matumi aka se na wonim na nado me wo fa kora no enti ni wo be fie se ani me wo ho nya ne maketoa me ya ade ba ko ya na me hwehwe aye de afiri ho enti wo hia wo se wo pa me pacho ka wo twa na ebo ho no e ho no ade na wo pa no ano no wo ye ya no aka che no hwe na wo nwa no aka che no ye ne ntam me nwo wa bo ho ba masa enie na ade ama no because wa han mu keka wo se wa han mu na keka wo enti wo ka foma no se be ya wo nyam na nya sa na nsam na wo ka no na ya wo dade ya ene nsam no ebi nim ka se na wo de no na hawo ni nyina ba wi a e begu hwan so wo ba no so wo mu be ma wo nyam da nti ye nananom se wahu akukọ nini a ne ma esane da hunu bi da nkokọ na ya wo ye wo mu fe ya akohwe okwa be ma ne da o ene wo tunkosua ne sa ye be ma wo tunkosua ne sa wo wi a ya ahwe de odi na chie anya man maame no kwa na nkora ne di na chie ohwane du a maame no ne nkora ne di na chie so obehwete ya wurawura ma wo mo be ma no oduru okwa se be ma na hwete na akora ne kwa mistake no okọ ho a oso no
se do obesi di na no aso no metumi gina ona me hwe nkokọ omoniema omoniema na me hwe eyesa hwe sese hwe ba me nshi awo o ma egudem o ma wo ankasa wo di ba bia firo egudem e na one wo beda wo ho wani wanko hotel enkureye ni hwe na papa foforo e bo wo saa o wie no ma 20 cedis wasori okọ ade chinya wasa ba biem hwe ade chi biem wasa ba biem hwe de tosunum hwe eti de woni ne tire nyina 20 cedis pe papa isu tiri mo de papa wutiri mo de papa yi na da na wo ye saa de no aja ize kada na wo ye saa de no unso ade na wo ye saa de no wetumi ama obi etumi ama wo dan ama wo mpa adamu etumi ne mani wo enkura na nim wasa to konto biebie na ha mu nyina ama wo kama uwie ye no ano no sefa wo jimi efiri hoko uwie was cancel da kire no media me sore nkonum nsuo wati ne ho bagu ma wie na wo konum nsuo su komode na wo konom no enkonum nsuo na abese wo bese me ba na wo da wo yamu no me ma wo num nsuo hwe nsema akache no won sa ring no won sa na ye de ring hye no eye size bay eye size say ewo me mama so hu mutumi kan se ma ye kra ye dwere mo ho amonti benti ase wuti mi abeda obi dem wo obon sa wo US TV na esi wo wi amede be ma ho wo so da ba dem ade na ya na dia ba kura na ya na ha mo se yi won peba wo so de kura na wo okọ no okọ no nsuo mpo na chese se wo jonso e be ba juice be firi ni yama ba wo se da ho na wo wie na ba de so ho fe na ho fe abrantie kama bia wa wo dia na ma wo akura kama ade na wo yesa no me di wachi o eja Isaac no me ye di wachi o enya ne ma bisa wa baba wa na wo hunu se wonyam enti na wa ma bie mu no enti ade na wo de ne fa sa aya wo ade wa ni wachi ankohwe wo ba bia wo te woni mo abusuani woni mo bia do no wo be ya yesa obefra wo fon yi so na ka waka bibi kakra kire no ena mema esesa mema bi ni mo sesa omoye de ya wo mu ni bi die nanso omo so ni wo mo de omoye na wo de wonya ba ma ni bi wonya ba ma ni bi o ma na wo ni wo mo awo no wo ni maame bia wo no wo hwe wo mo wo sori a wo mpe kakra ma o mu ni ade na we de waja na bo ne so sa ana wo ya ade so aso na no wo ye ne ho hwe ya nya yie akura yi so wo benyina bebusa ne papa o benyini na wabusa ne papa nti wo beka se hwan eti wo betumi baba begina da cha akora ye ya betumi ka se me bani ana me bani ene nkora no so ye hwe wo mo na ye yi o papa eti babia wo bia no ye ka wo bete ye te ha ne ye ka asem a mote ye ka de ya mote eti munya ho beka bi kire ye saa so ne ye tumfo ye amomfa papa keka wo ho akora na wo ne na wo no maame no te wo hwe wo su sa esu na wo su no ehu obi asu o egu su wo ton waduro wo te ka mu enkofo wa se wo san bia nkosan obi a maame ne te wo su a because asemda wo ka kire no no ena ma na komam ne na adwiri mu nyina ye yiri ena oba ne hu nyina na ode ma wo mesira obra be hwa akora no na akora no enche wo benyini no wa be yeyie akora se so no wo be yeyie enti se wa amnya ne ntem na wo yeyi a wontumi ma ne nchen enti se wo betie ye futuoi na wo bedi so na wo ba be pekakra ama maami na wo no so etumi ahwe akora yi na ni su wo su nyina na koma ato ne yemu a wo so wo ho beton enye sa wa brabo no enkoyie ema wutie ya abusua so enka nkere no se ye bo ni di abusua ate because radio ye amanfo tie TV amanfo hwe enti wo so fato ho twa ho no fa tre no se maami bi ebebo obi din se ye dai e wa ha enti be so bra ana me unua bi wo ho no afre no bra mate udin wa ha kone koye de sesa wo ye na asumdue nye dai emra ma ko me evangelist ma eja Isaac mbo Isaac de who's answer wo kontanse o ton bibidu na I wonder say bibidu nko say papa mpo
adwene wo ni suban wo tirim na mama me problem ye ema no a wo ye wadwuma na obi aba wadwuma 94.1 na wabedada wa na adwuma wo ye na wajai na odi na chi tu ena mema no a okoto obi ye na adwuma se choba nyesa na ba akokọ dada ayi wa ne afuna ya hono so oye na adwuma wo no obi na ye adwuma wo no na aduane na wakọ akohunu obi nso bo nse wakoye adwuma bro no so na ono so akohunu oba na obeye adwuma wa ha o ena na me ohun me hen wo so ope me ena de say epeninya ba mu a the second thing na and she says na ekon she say oni na e kire say na eja wusu anso so eja wa mesraw baby a wan minim say wanyini ena ye den a minim say wo yere enu ti na wo de saade wi edi mami na kaka kira wo yere kura se no ma kodi boni ma ye mistake bi nti de akola no ye ya mekwa kote ni kura ba sa kwata se wayi wani kura se wa wo ban so ye tuntun so ye kokko so ye dey fide wara mami ka cho se wanyem na noa no so ba hospital so ba ye dey nyame ahwe so watumi awo nani oni ne da ono a oni da wie ye na o sori akonu nsuo kwa na wo chiri ni nsukom no nti ampase na wo peba wo chiri ni nsukom se mani nkonko no nsuo fi se ko no nsuo a ni se ne besen na fe wanyem awie nsuso a sa nti na wanyem na fe kosi koda nkoda me de nkra na me tu wo bi so nkram komu ade na wo ye nka mu na wo te no na ade di akoni aba ye frɛ so wo sahwi enso wo boa wo tete kontanse ya ena ho mpesa wo befa fine wo de dum phone no na ye den ya wo bepi abonten kontanse fo mo mfuma ni tete no obi a woto ani biduro mo nka nche nso wakwanyi mo obi ba wanye mo mo ne yira mane wakwanyi mo obi ba wanye ne ma me tiase a mo nko ne ma me ho kobo na mane wakwanyi mo obi ba wanye wadwane ne papa wa na bi so bi mo hye mo nka nchire no wakwani samone wanye akola ni sufre no pendodo akola ni sufre no ka hu se bibia nto nsam da oba ya jini esunko anu osu samani nso no me wonom kakra won se asumisa akofa no boto twene se bro se bra nyensuo no this time ekom so amno na wode akola we sunsuo no oton kani mudu na adan die ne ya pa na mama pese hye emma bi sa no ya basra mu wunya ready a men kwa ho wo yere na fi so ba fa fofura ka ho a ye wadwe se wa ye krado se wo be fa bia ka ho a wa boa ho sika fam na die nya se ye di manu gira bia nye wudi die na ya wodo asema ba ho dia wudwane na so asema dia wo kokokokko papa kan ansa no wo wo se twedufudie ti se nwam takra ebe kakra na da ne bopim na da wo kwa no ma me da se papa sikapa ma nyimie me se ma mi waye mistakes bebre ono akasa na no wa hu se waye mfunso bebre de na me dwen ho ye se first one no de be ne ye ankwa no de hye wa afe obe ye se obetuntinta wo se waye we ayaka de nti no onware no wan ware no ehoko one na wo wasa atwen asa awo mienu different person asa atwen no na twen na wo twen ne de na nkasa fa ko ba ku ihwe ana nkasa kan wan mpo na nka ne tena ho na wo because they asa wa waste o time ni nyina o ne ho ya mefe pa nti utimo se time a wo si so no ye kama nti me hu ne se wasa de bibi sa hye na adwen mu se one mema netina enye yie ni ntino o fele se ontimi ware won so ka bibi so onde se aware no kra fi na yese me ware memba eye san so obon sa afi wo be wadwen se ne me wo sa se na menyama na menye kunu kra eye eno so na enye no so because they say no unya wo ba ku mi e bedwen se wo mom na usuban kra anye but na usuban ye but the meme can say a man fall in love with words. A man is said, "Oh my, my drain is all more about or man, no the dead." Well, man, red answer, my dear, no, what we hear, the old card share, no,
eno na eto yetrim ena be ma so de nani nenam ono so de ohu na ode kope but me mesra papa no obaye no ohu se owo ma miensa me pese obe believe in that way ne say aware enyema no ena say no because so yes na edidi uti ma ne ka ho on say eya ka ho because eno na ode na adwena kwa akosi so ayeye but obaye no ohu se owo ma miensa na wo mpe no aye ho na nanka wo se woko say wo de enan aba be ka ho aduane ano so oton niam ano so oye nyina no obaye wa mbehye mu kina wa mfa bia meka ho say wasa ama na bra bokra sa agija wasa ajan honom na won say yeto nya na meka say obehwem na owo yere na yere na kra na owo no bra mama yere no ugidi so ne nimponete oba ne te ne ba bi no no ne nam na ototototo ne pako na wanka ne ntema ne awuwa ye behu sa wasa akwo ba bi nti kan sisi na se wo ne ma bi a wosa wo ya waye se de no osi kan o se kan ka wabo nyina akwa de nkompe de opa ne se bra behwe wo ba wonya ne na wo awie de be bie ma na wo ne na da na wo na wontimi hwe na wo kɔ na waso ahu me na wo kɔ no na ga se de ne be firi maba wo se kɔ no munsu aka chen se o ma ne no munsu no na hwa na ka che so no munsu na sperms na akogu mu no na flash ko hwa na kai mere min ti video asai ne power no na so wa dia o sa de tu ni tirim so to di o sa de ha ti e be mama me no so asa je di se ne e bi o to aduro ni nti no ene de okay ena aha but yenya de sa wan kasa be ma bia e kwa woni mo ba ope be ma bia o wiase ni bia ni mo ba ope omunim o ma omunim pa na eya na hye no ma hye da so on pe on fa nkosi ba bia nti oba na eja wa ba be di bia na okọ ba be ma bia ni mo ba ope papa me bwa yes omunim enti wo be wonim se nipa no ope na o be hana ye den sese no waya so akra kama akra mu dupa nya asem ketu a osade ne hye na chi esa so ensu ana na ye nipa bonesem sa papa eja Isaac mesro maudi no honam onse maudi Isaac no ene honam ense neja isuban na wom na oye papa panyin dia aka sister wo be 40 yi de me hwe wo fia wo kɔ be 50 mo enye sa enye sa wo mamienu na wo so wo no nti se na ade ye wo mo de wo ye de na che se mamienu no kran so wo nhwe wo mo menye sa ba bia wo di sister na ba beju no bra na be hwe obenye sa abete ne kɔ no hu se ne mamienu na wo ne nche sesi ano omo no ne no omo ho no ma eja nkakra ode pe e de ahwe omo a wo de ahwe omo na se wasa akɔfa we so abeka ho a se o no so wo hu de oye ne ho kra ode na bra boy fa eja Isaac also himpo kontinase for mo ha ye mutie ye den ya munim no na me ni mistake oye one be ma ehia se ma ahwe na chi ena minim ni bibia sa na ne be ma ti de wanyina adurei wakofa be ma wa ahwe na chi so ka se me mehwe ma mehwe no why your mistakes bebre na me am de se waje atum se mfonso ne bebre ofiri wo so ene wo se okona akohyehyɛ wabrabo ne ye se nan na ye twa so awo ne se me wa me ma na ye enkra nan emama mienu ma mienu wa ya ade se awo ye nwone sa owu bebre awo for what they ade eye maame niam ni osa da bi nyo nko a nyakopo ka se won je yanka se re ma nko a lesra obi anwo bi 22 33 na 44 na eye wa wo nan mapanyin ne kura ntimi enhwem kura ne bi emwa so esa panyin ne kura ne sa begine mesro twaso na afa pe bibi ye se nso ne kura na wo beton ne kaka boabo eska kakra no na so to anwa mo ne ade na wo de start ne no kura wo te fa akwa ne te nchen a no aye papa ne de wo so obehwe ne ba ye behwe ama na ba behwe ne ba nso so mama de meka no wa mehwe oba esi usi ya obi anhwema wa mehwe ne ba esinesi ene ye omomodi aso obeyi ne tie ntisa we will fish him out aha Ezra 94.1 FM and Ezra TV Makosem Jumedie no ene wa hwe na happy birthday enkoma Abigail Yamua aka ene Bijesh Bigish and Azadie okay from DJ so no anano okay way free DJ Ike ho Fantini Berma okay intino me pacho mo fa foni no ento so me Abigail Yamo ene eye wa woda nyakrompo twedi amponsho so na omo ho ban free on for free atumo
enko adumo me pa che me se picture no omo hunu se enyankoduru wo mo so ni happy birthday enko ma Abigail ye be kwa ma ne so na ye ne yahwefo ene yetiefo akodi kobo 0558620300 0558620300 and now 0208340412 0208340412 within the baby akasa free. Marcus. Yes. Yeah, hello. Hello. Me pacha yet you. Yeah, somebody because Ezra. Okay, Bema na yanko. Ezra 94.1 FM. Ezra 94.1. 94.1. Me pacha kasani yet you, Adaroma. Ezra 94.1 FM. Yanko for so me say na homa no emunye. Within the baby akasa free. But a man 90 him kasa fita kan sai. Man 90 yankwa. Ye nyama kan che. Mimi anu ma. Ya mam ye nyankopon ne ka chire. Nti ye sombo ma nyankopon. Nti mo ma ye bonya din ema mema. Na nyankopon eni di ye ho. Na se ba ko me kan che Bible aka che apart from our for and many people that selling deal who be another gem. Munya wala for mo other gem no me. Mo sa ma kwala we mo so other gem. Munya no meta na mfe yankopon ton fon so fe one. Na azeke baby awo bia no. Hwehwa akwa na ahwe no. Enye fa yankopon na bu fo shibe ba so. Let mo ase yankopon shira. Nyame insurance so pa man 90 within the baby akasa free. Me kwa me aba papa bi. Me kwa me wafa kwa ata papa. Ni aba masumu asante mampon kofi ase no takoi. Ni aba ma me bon no be gafo nyina aba so. Ni dum area mudi papa. Chapa bo fi Nigeria. Robert ma me to tia kese mo pa. Ni aba yes say papa. Wa nya no ama ye tina no bi sem. Ite dia kare ka yemi abe ka wo moa. Kanya do ba betra TV ke so na fidi ke ya man say ko ma metra so se papa when you do so ma me ku fi e tie say papa no tumedi akodi ye no ye free mo abani abofra se so wo hwe wo ba ma ndi da chino be free oni beje e tie on the day wo bia no TV ko e tie radio kem di say ni aba mo kai wati da e tie say papa o ma me ji ne nwa no and yam amene ta the question na me pa ubu san say enti yesie won fu na bia so da bi won ko hu bi wo boa 43 years in here ma me akono ne wo honom ye mo wo kwa se bi no abo ho ban say ya won sa konko to ho so ma ade so ma me so na kola na ye ho ne ko point raw no wa ye duma no wa do ni ahwe kola ri nya ba bi si a won so nya ba bi agina me da papa pa bi. And that's all for Papa. So good afternoon, Mom. Please do not listen to anyone. You are doing a great job. May Allah bless you. My name is Madag Musun Fatao from Atebubu. Within the baby Akasa free. Hello. Within the baby Akasa free. Hello. Within any baby Akasa free. Yo, yes, you. Okay, yes, I'm called for frost. So, within the baby, I can say free. Your baby, I am called. Hello, within the baby, I can say free. 94.1. Hello. Within the baby, I can say free. Your mama and one is okay. 94.1 FM. I want to do a 1.1 wow. She said, baby, uncle, baby. Now, again, so copra, some part for Casayan. Now, my men do honor for Parker, who won't Casa. Hello, within the baby, I can say free. Good afternoon. Yeah, good afternoon. Ya me sa mo pa na di ma pa bo bo. Na, the some just the service acquiring.
the America and it's a union about an answer now. Na papa no ozo ansa no best friend no power papa tani sabe o ma obi bi ya ne mama enya ne de eyi ase de o de obegu anu na obeta the best friend no say all say maame no na maame ni ya odie de o fo mu nyina na no me ya ba no so that is the so kwa body that dem sisi a afa no mo beta ati akimfi akopra so for so mo mpa ya ma no that's not obra wa bo na wa dada nkofo bata ana yemi abaro ya da plano ke o mo na ni na ho ya be na bia da bo akwam ni Kristo ni en ka papa ba ye wo so bo so fo ma ni o bo ho mpa ye se fi Kristo fo mo ro mo dross intentem do Abaya baba studio ajo ti se Kristo fo mo ro mo dross intentem do we did baby akasa free. Good afternoon. Good afternoon. Hello. Papa Mpacho yetu. What say? Entina eya ne do shade dia. Na obi amu me ma yetumi ya ban. Ana e fere de ba ye ni dia. Ma mi kai ere dia papa yi. Ba ho da na di. E be na ko we ni na ya do dia mani papa di fo be de le sa na be otu sabe wo pana na mi na mo bi ade ye o de e lo ko na ho resort baba di ja so ko ja ko ya no ma ko se wo do na ko ga ma na te de mo fe no so o te ma me tiase ma ko se frem. Hello, we didn't baby akasa free. Hello. Hello. We didn't baby akasa free. Mako mama hello. Ya Jesu o. Yo, mako nyamisha muni mapa modi. Asema yake ya endre. Bisi ya hello mako. Me pa cha kasa. Aha, mako endre asema muke ya so bia wa wan shele ba. Endre ya bisi bia mewo. Papa bi no wo me fie no wo me fie for the friend me say. Papa no yare a wo eno ya na nsuminti no kwafa no ko hospital. Me friend na man so wan shele. Nti wo mo ensi. Nti mi ana me stress sika. Me stress sika o me man tema na ma so for na me de kokoni papa no to hospital bai. Nti na ma na wo ma ya nhwe wo mo. Enya kura nti wo me ya wo mo de se be hwem amem. Ana yamba no so ya yamba ya jiru munda ho na di beno obada de okakre bi na wudi ekire obada de okakre bi na wudi ekire wakon mienu wakon yensa e wo so wo hwe wa bra boye yeso bi ba se o meka wa na wodi ne tokwe na chi na wodi ne ko madam aso yes da so wodi ne ba bi akasa free. Good afternoon. Good afternoon. Someone to connect my PC. Yo papa yetu. Today, mama sister na do wana wo bi sana ota today. Obi no mo ni bi biara ati. Tunsun biara ni wo mo ni tira mo tun wa ka de no na abo na oko. Obi aba no na abo na oko. So on nka so odo hye na abrago yi. Owo do hye na abrago yi. O hye me na worban. Often you know some no suban. Na mama kade e dia sensu business. The message no na ho na be ni bia ba na ko be ni bia na ko. Onyi ya menye adwuma ate. Onyame on sharpa me. Yakoshe video na ba o. Yakoshe aba. We ye kan say ma me ne fault na say papa ne fault. Ofrel e na wakeka wa adwen a kire no. And I see our friend, see, I know here anymore. By our friend now, no so any day, emfa. Into way, my men na confess them, a dear man of one, na say, I see I say, penny pa, nipa ne pen was. Say, are you right? Say, papa ne friend, okay, my American I drink children, are you right? Say, it be a nice situation, and I'm no bread. Now, anya on to me engina ebia na papa na be keka nsem bia
Jese otia ebema ne buafu anase ebema na kuma kosoro ama na yare ne kra na mu betumi ayeden enu nti no keka asa ansem ne kire ne se ne ebeya papa no onye de on friend kosi se ne ho beton enzo si a na papa no nso afa na bufuo si a na papa na ono nso edwa se me mate me credit afa me ma fa phone ate me credit dia afro na okeka wa adwen kire me de wo kire ma den ubu mesen ene ya wo frɛ me ameso me ye de memfa nti si a ma me na kohia papa ne moa papa nso na ofrɛ na won fe me de ma je ntwe ne se ma me na wakofa sa asem wo nyina aba nti ne ebe boa ene se onim baabi a papa ne wa on tu anamo no nkopa ne kyɛw se nsɛm a ɔka nyina no ase enye ne pe enye ne nida ho se de oka sansem na emum say ni say situation bi na owo nti na ma ne ka sansem no na papa no emfiri na koma mu fa nche no na afi onti na ni no hwa akora no na akora ne daache ehu hia yie pa fa wadwe nkyerɛ bra na nkomo na nye de emu enye de na channel soma me say aha emergency Ghana TV eso na wode wani tu obi so a ensi wo yie wo hwehwɛ sɛ obi embeye bibima wa saa ena bɛkɔ efo wani enti nipa so na nipa ebedi wo hwammo meeting a mejeso no eno ane na akosia sɛ wo hia me ɛwɔ abɔnten na wo frɛ me a meje wo so like video no na share na subscribe aha ena medi dwumede nyina ebeye de ebesi makram. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.